بله شش پارتیین اپوزیسیون یک اتفاقی که آوا کردن و صبح جوین آوایه و مشاری هم دیل لگل دکتر سیفالدین نسلینوی چاودێری سیاسی ji Stenbolê bigirind dest silav bote kekê Seyfeddîn kek Seyfeddîn destpêkê de dixwazim bizanibim gelo ev şeş partî Tifaqa Millet dikarî bibe alternatîfek li hemberê Tifaqa Cumhur xwendina te çi ye? Belê spasiya we û şev baş bo hemû bînerên hêja. Bi rastî ev weke tu bêjî masa şeşa yani heta niha min nebawere ku bibe alternatîfek ji bo weke tu bêjî îxtidarê ji bo ku hê ti em ê bêjin programê we ji bo pêşketina dewletê ji bo pêşketina ji bo daxwazê milet ji bo daxwazê aborî ji bo pêşxistina xebatê aborî nîne. Yani halo dibe weke tu bêjî bandoreka wê ya erêniyan jî bandoreka wê ya baş hebe yani bikê ku hinek em ê bêjin îtifaqa îxtidarê hinekî xwe pêş vetir bibe hinekî va nebaşiya xwe va gavê ku nebaş avêtî hinekî pêşiya xwe mezin hinekî bişûn de gava bavê jî binê rêka tiştê nebaş çawa kirine. Di vî warî de belkî bandoreka wê ya erêniyan jê baş hebe lê mixabin ne ser pirsgirêka Kurda ne ser em ê bêjin pirsgirêkê aborî ne ser pirsgirêkê têkiliyê navdewletî yan jê navnetewî hê programeka wê ya ku em bêjin ev şeş îtifaqa şeş kesa hatê şeş partî hatê avakirin ku em ê bêjin dewletê yan jê Tirkî pêşiv bibe programeka waya wilo nîne mixabin. Yani programa dewletê çi bê û ew dane pêşiya xwe. Dewlet programeka ku em bêjin ji vê niha sîstemeka Tirkiye heye çiqa dewlet yani partiyê ji AK Partiyê baştir heta nehat li ser hukm vê sîstema dewletê AK Partî ji nava xwe de efrand. Ji bo we wilo lazim e ku sîstemeka wilo were yan jê îtifaqeka wilo were ku vê sîstema dewleta kemalîst xwe biguherê. Kekê Seyfeddîn niha raya giştî li Tirkiye gelek rexne gava ku li vê Tifaqa Millet dikin dibêjin ku kar û barê wan ew e tenê li ser sîstema parlamenteriyê û ya serokatiyê qise dikin hemû bingeha Tifaqa wa jî li ser vêyekê hatiye ava kirin ji pirsgirêkên heyî li Tirkiye dûrin ji pirsa Kurd bigire aştiya civatî bigire pirsên aborî bigire pirsên navdewletî bigire di wê derbarê de dîtina te çawa ye kekê Seyfeddîn? Bi rastî we tiştekî rast gelekî rast got yani yani hem bêjî anî ziman yani ev îtifaqa şeşa ji tiştê em bêjin de têkiliyê navnetewî de yan jî di ilmê siyasetê de em bêjin realîst polîtîka yani polîtîka rast ya rasta rast niha polîtîkayê siyasetê xewna hene yê xeyala hene û hinek jî yê rast hene yani niha çil masêbê ew hene yani ti polîtîkayê we ya rast nîne yê va şeş kesê he ji bo vêyekê niha sîstema dewletê vegerandina parlamentoyê jî ne çareseriya niha heger ku hûn ji me bipirsin weke tu bêjî sîstemeka serokatiyê ya demokratîk ji parlamenteriyê gelekî baştir e ji bo çi ji bo ku hecî serokatiya yani hemû kesî dengê hemû kesî dike xwe par lêbelê ev parlament wa he û vê bendavê ev sîstema bendavê ku dîsa pişûn de were yani ji vê sîstema niha hê pîstir e ji bo vêyekê ev ne çareser e wekî we gotî hemû li ser vegerandina sîstema parlamentoyê hatine erêkirin lêbelê ev jî ne tişteka ne projeka gelekî mezin e ku em bêjin wala ku xelk bêjî yan jî gel bêjî wala temam me alternatîfek dît em ji vê pêvetir nadine ti kesî lazim e ku ev îtifaqa şeşa were îxtidarê tu mixabin ti projeyê wilo nava holê nînin. Kekê Seyfeddîn her wiha pirsek dine heye got raya giştiya Tirkiyeyê de jî li ser tê axaftin.
نها HDP بخوا خو وکا پارتیکی ترکیه بناف دکه او ev şeş parti yani jali hin aliyan ve tê gotin go li pişt perdê pêwendiya wan heye lê bawayekî vekirî bawayekî zelal Tifaka Millet pêwendiya wê bi HDP re nîne li gora xwendina te çima wisa ye? نها مخابن وقت بيجي سياسات تركي تجاران جبوي داخوازي قل يعني بروجه شيء نكرنا يعني جي وقت اتاتورك اما بيجن جي وقت جمهوريه حتى وكانها هر وقت السياسات يا مجلس ده يا بشدري هاتي اواكرن تجا داخوازي قل نهاتنا سرماسي یکا اف سیستم دولت یکمینه سیستم لسر دوام کردن و بردوامی گل ترک و امبیژن دولت ترکی هیا بلی و تو پروژه دینین نها يعني هكر كو هم راستي بده هدف خوش لسر في سيستم هاتي آوا كرن هدف خوش لسر سيستم كماليش يعني جيز لسر سيستم تركيا بريان هب نوت صالح هاتي آوا كرن بله هناك باشي هدفي هنا دوار ديمقراطيزاسيون تركي ده دوار بلكي ما في مروه ده هناك بيش بكده لأمنكارن بيجن هدف بارتيكا ولو يعني پروژه کا ول هدف هيا کو سیاست ترکی صداست بگهاره کو بک دولت نها يعني قال تركي يعني قال ديمقراطي يعني قال كرد فيت خوازي هكا کو پروژه کا هدف صداست کو تركي دب صداست ديمقراطيزاسيون او ابا بك ديس ارينيا لبل مخابن پروژه کا هدف هالوجنينا هدف ناف چرچوي ناف سينور دولت کمالیست خوب جهد که خوب برایت خی افشی نچاره سری که نجبوی مثلا کرد نجبو پیشخستنا ترکی نجبوی پیشخستنا پیش روجا تو گلاجی که سیف الدین بله بله که سیف الدین نها دستلات AK Parti تایبت دی بیجه کو دم جارا کرد من گلک گاواویتن من زمانی کردی yani hin pengavam fermi kirdi üniversiteyanda duva şananda TRT kurdi heye gora bahveriyata ke sevedin ev tifaka millet ji tifaka cumhur taybeti ji AK Parti zedetir ji bu çareseriya pirsa kurd dikare gava baveje نها خبرك كردا هيا بيجي كتكي قوتن كتكي يعني تباشي فجأة كتكي شو نباشي أفضل خص أمنا البيت عيبة عم بيجن لبلي أك بارتي أري صلاة 2002 ده حتى 2008 ده قاضي قال كي باش عبيتن جبو نجبو تن كردا جبو أم بيجن ديمقراطيزا تركي يعني جبوكو يعني تكليه خو يكيتيا اوروبا باش بخي جبوكو ابوريا خو بيش بخي جبو ما في مروبا قاوي قالكي باش عبيتن لمخابن جده 2008 و بيد ازنابي جن 2010 ادبجن 2008 جده 2008 و بيد ميجي اك بارتي جهات غهارتن 2008 جبو اريني جبو وي ميجي اواكرنا اك بارتي قالكي ميلادكي ديروكيا جبو وکی 2008 وی آلیده میجی آک پارتی تمامی هات گوهرتن 2400 پی 2014 وردجی تمامی آک پارتی کت دست نجات پرست داده نها تو کسی کو میجی آواکر آک پارتی نوا آک پارتی ده نمانا همو کتی دزین نجات پرست داده جبو وکی کو هن بیشن آک پارتی ایرو جبو پرسگریکا کرده جبو ديمقراطيزاسيون تركيجي مخابن چكو اخ بارتي بخو ادينا دستي خودها جبو فلو جبو ديمقراطيزاسيون تركي بروجي وينين وازبار ناكجي كجبر بدجي هبن سپاسیاتت کم که دکتر سیفتین نستینوی چاودر سیاسی جه استانبولی تو میوان Спасибо, Иисус.